Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak sa jednog od koncerta Marije Šerifović, koji je za kratko vrijeme izazvao lavinu reakcija i podijelio javnost. Pjevačica je tokom nastupa odlučila da siđe među publiku kako bi pozdravila svoje fanove i napravila bliži kontakt sa njima. Međutim, atmosfera se neočekivano preokrenula kada joj je prišla jedna djevojčica i zatražila mikrofon kako bi sama zapjevala. Marija joj je u prvom trenutku izašla u susret, ali djevojčica je potom pokušala da zadrži mikrofon i oduzme ga pjevačici. To je vidno iznerviralo Šerifovićevu, pa je uslijedila njena ishitrena reakcija. Prekinula je pjevanje, okrenula se ka publici i bijesno izgovorila "Mrš bre", dok se na njenom licu jasno moglo vidjeti zaprepašćenje. Snimak je ubrzo postao viralan, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu. Dok jedni smatruju da ovakav potez i način obraćanja nije primjeren prema publici, drugi su stali u odbranu pjevačice, naglašavajući da je potpuno razumljivo što nije željela da dijeli mikrofon. Ma je li on to rekla "Mrš bre"? Tako se obratiti fanovima. Nice, glasi jedan od kritičkih komentara, dok drugi pišu "pa i ne treba da, treba svi da pljuju njen mikrofon, ima kod kuće malo dijete. Imajte malo razumijevanja." Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko brzo i neočekivano situacije sa nastupa mogu dospjeti u centar pažnje javnosti, a reakcije fanova ostati predmet rasprave.